Mircea, du-te de acolo. Il la voit partout, il le tend debout, une rose à la main. Cea mai tare chimie când te apropii de mine. Cu tine simt ce n-am mai simțit de mult. Ești peste ce eu am cerut. Cu tine simt cea mai tare chimie când te apropii de mine. Cu tine simt ce n-am mai simțit de mult. Ești peste ce eu am cerut. Când îți spun că te iubesc, iar de nu mă crezi, o să-ți dovedesc. Când îți spun, înțelege-mă, și nu mai îmi da foc la inimă. Te mă rătăcesc pe drum, tu faci un traseu mai bun și găsesc mereu calea spre tine. Ai ceva al tău care-mi place mie rău, ești răspunsul meu la tot, iubire. Mai aveam 1% baterie până ai venit la mine. Și mai încărcat atât de mult iubire. Ești tot ce mi-a lipsit mie. Mai aveam 1% baterie până ai venit la mine. Și mai încărcat atât de mult iubire. Ești tot ce mi-a lipsit mie. Când îți spun că te iubesc, chiar de nu mă crezi, o să-ți dovedesc. Când îți spun, înțelege-mă, hai nu mai îmi da foc la inimă. Te mă rătăcesc pe drum, tu faci un traseu mai bun și găsesc mereu calea spre
iubire. Ai ceva rău care îmi place mereu, ești răspunsul meu la tot, iubire. Autour n'est censé l'aider. Le regard absent, il est seul et parle. Souvent il n'est pas fou, il aime tout, il la voit partout. Il attend debout, debout, une rose à la main. Non, rien ne devient. Dans cette story, dans Acest pe drum, tu faci un traseu mai bun și găsesc mereu calea spre tine. Ai ceva al tău care-mi place mereu, ești răspunsul meu la tot, iubire. Ich habe keine, das sind im Auto. Doch. Darfst du nicht dreckig machen, gell? La? Tu lasă-l pe acolo. Was soll ich? Ah, jetzt kannst du Rumänisch auf einmal, oder was? Ja. Ah. Schatzi, komm bei Onkel. Nicht anfassen, vielleicht bist du dreckig. Gibst du Mama. Da ist eine Müll. Wo ist Müll? Da, schau, da schmeißt du einfach neben diese Müll. Da. Mama, Oma isst schon. Keine Kuchen? Ohne Tafel. Ah, okay. Das ist es. Hallo, was ist los? Alles okay? Hey, Italiener, come stai? Komm hier, Schatzi, komm bei Papa. Ich will dich sehen bei Video. Ja, meine Kleine, alles okay? Schau mal, Papa. Ja, ja. Komm bei Papa, komm. Ja. Okay. Hey, hey, hallo. Nein. Oh mein Gott. Hallo, hallo. Halt mal kurz, mach mir auch ein Video mit. Nee. Komm her. Komm, Schatzi, mit Oma. Da kannst du immer Fotos machen. Schau immer vom Video, da oben immer drücken.
die seid so lustig. Katalea, Ella, komm mal. Ella, komm bei Oma. Noel, Schatzi, gehst du ein bisschen auf Seite? Ella, bitte. Schau mal da, schau mal da. Guck du hier bei Mama. Schau mal. Santi, Noel, geht ihr ein bisschen auf Seite, bitte. Mehr. Wenn die... Die bleiben ja gar nicht, die. Ja, die bleiben nicht, weil das sind... Die. Was ist das? Nu, mă, mere, mă! Păi da, mama, cred că am înțeles greșit, mă! Păi trebuia să ajung, hai să merem, Ali! Hai să merem, mă! Știu un restaurant. Dar vorbiți cu ea, mă! Știu un telefon, mă! Îi trimiți de aici! Știu un telefon, mă! Hallo! Eila! Eila! Wir sind bei Hochzeit, sonst springe dich zu Oma, wenn du so weitermachst. Hör auf jetzt und die muss auch raus. Dar unde e? El nu vine. Give me the